nanone wowe ukomeje gukurikira Brown Magazine. Ndagushimiye nanone kuba wongeye gufungura video zacu ugakurikirana amakuru aba agezweho, amakuru amwe yandi aba yizewe. So aka kanya rero ngiye gukubita update kuri coronavirus mu Rwanda ubu ngubu ahantu ibintu bigeze birasa nkaho urugamba rwo gutsinda coronavirus nanone rukomeje kuba inzozi nyuma yuko hari abantu bakomeje kutitwara neza muri gahunda za leta yagiye ishyiraho. Abantu bakomeje kwitwara nabi, ntibubahirize gahunda za leta uko yagiye izivuga. Ibi rero byabaye ndetse bikomeje kuvugwa ubwo umugore witwa Miss Viviane warutuye mu mudugudu wa Gatenga agaragaweho coronavirus ndetse n'abana be babiri ndetse n'umukozi yari afite. Ibi ngibi bikaba byatumye urugamba rwo gutsinda coronavirus none rwongera gusubira irubisi, rwongera kuba urugamba rukomeye cyane, dore ko ubu ngubu bivugwa ko hafashe abantu benshi cyane ndetse n'umudugudu yari atuyemo wa Gatenga wose ukaba washyizwe mu kato. Ubu amakuru angiraho neza nuko bashobora kuba bamaze gutwara abantu bagera muri za 300 bagiye kubapima kugira ngo barebe ko nta coronavirus bafite. Uyu mugore rero akaba ari nawe mugore wa mbere mu barwayi ba coronavirus mu Rwanda ugaragaweho ibimenyetso by'umuntu urembye, dore ko ubu ngubu aho arwariye ari guhabwa umwuka, ari kuri oxygen. Bivuze ko uyu mugore ararembye cyane. We yakomeje kwikorera akazi ke, yari asanzwe akora akazi ko kwicuruza k'uburaya, akaba nanone kandi yakomeje gucuruza inzoga mu rugo rwe, afite akabari mu rugo rwe nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye byabitangaje, harimo na igihe.com n'ibindi binyamakuru byinshi. Kandi nanone nta makuru yemezwa na Minisante ko uwo mugore we atahwemye gukomeza kwicuriza inzoga mu rugo rwe, kandi ari ibintu byakomeje kuvuzwa. Ubu rero biravugwa ko abantu barenga 4,500 bagiye gupimwa coronavirus kugira ngo hamenyekane noneho icyemezo cyazafatwa. Izira tariki batanze tariki 30 zatanzwe z'ukwa kane niziramuka zigeze kugira ngo bazamenye noneho icyemezo gifatwa. Bagiye gupima abantu barenga 4,500 icyarimwe kugira ngo bamenye noneho byanyabyo ubu ngubu coronavirus ihagaze hehe mu Rwanda. Akurumva ko aho ngaho mu Gatenga bafashe umudugudu wose bawushyize mu kato noneho by'umwihariko, kandi banashishikariza abantu bashobora kuba bahuye n'uwo mugore kugira ngo bahamagare kuri wa murongo utishyurwa 114 kugira ngo bashobore kuba bafashwa. Ikindi rero nakubwira, coronavirus nyuma y'uko umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima utangaje ko coronavirus ishobora kuba yandurira no mu mwuka, ishobora kuba imara amasaha 8 mu mwuka. Ubu ngubu tayari ibihugu nk'u Rwanda ndetse na Congo Kinshasa byamaze kugira itegeko kwambara mask. Ubu ngubu tayari byamaze kuba itegeko kuko ubushakashatsi umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima bwagaragaje ko coronavirus ishobora kuba nanone yandurira mu mwuka. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane, dore ko coronavirus na n'ubu nta muti nta rukingo. Ubwo abashakashatsi bakomeje gushakashaka bakora iyo bwabaga ngo babone uwo muti, ariko kugeza n'ubu nta muti uhari wizewe cyangwa se urukingo rwemezwa kugira ngo rube rwakumira iki cyorezo cya coronavirus. So nk'uko rero tubikesha ikinyamakuru Amarudi Agents kiratubwira ko mu Rwanda ndetse na Congo batangiye kugira itegeko kwambara mask. So aho uri hose rero nakwigira inama yo kwigumira mu rugo, kuko ushobora kugira ngo uragiye ukabuhuye n'iyo coronavirus, wumva ishobora kumara amasaha 8 mu mwuka ukaba yakira utazi uko bigenze. So guys, kugira ngo mwigumire mu rugo, twihangane, nyine ibihe birakomeye, ariko nyine burya ngo kwirinda biruta kwivuza. Ubundi ukigumira mu rugo, ubundi ugasenga Imana ikagira icyo ukora nayo, kuko ishoboye byinshi cyane. Imana ishoboye byose. Uri twareba ko ibi bihe bibi twazabivamo.
murakoze cyane rero, urakoze gukurikirana iyi nkuru, urakoze kuba wafashe umwanya wawe ugafungura iyi video. Ngira ngo ushimire, aha ni hahandi ushobora kubona amakuru yizewe kandi meza, nta handi ni kuri Brown Magazine. So you can subscribe to my channel. That will be cool, man.